Fungkaham jotono currently yang Mumbai hijack tai kaisa hotel room se abon bagai an thania ni je light rock lamp rock rei amage lighting kisi sa managi mono hotel room je light tongmani tai yango forgive phio ginya ha balcony ni abo je kamani kathang nei nge tini fungo ang tangi o videos nam ka male tamni hinba kabangma borok na comment sengka borok khoroksa pilot na hangke botam khlainai bom tikhe tam por na nang abahir kabangma question sengjaka so abon bagi ang tini one suka kaisa short kaisa barasa kaisa videos namnai je jaga ang nong kisi sa sai khnar nai pilot na ni hingka tamung na puila no porina ni kok sawon metric tai 12 pass dong na nango no metric pass tai 12 pass agi chengcheng pro rogo hingka ke 50% rok 50% of ngon ngi thango tabung dinong ke 60% 60% at least mane first division nang nang nai jeng 12 bo hengke abono karinyo ni 12 first division mani bo subject go male science stream abo bo onko ganang nang nai science stream o already physics tongo chemistry tongo so physics to belai kheno compulsory tai aboni logi sing tam nuk hingkang ke sing maths just kapan tong na ongko kri hingkang ke ingya ongko by physics belai khen nang tam ning ke chini pilot ni je plane birma ro abrok je related kabang je subject nang ma poribon a jaga o nang tam nang kang ke maths tai physics ni gyan knowledge belai khen simung belai khen nang hingkang ke abon bagai abo to do pai gra kabon pore nang graduation pai bo khaimano ke graduation pai bo khaimano abong kha nini science graduate khaiman pore bo nang khaimano basically 12 jora maths physics tong nang ithang amani yaglo nang tam khlainai ani jora to ang tam khlai ang ke scholarship man kha apru ministry of the development of northeastern region donor nei mani abani bisingtei apro jeng kaisa entrance exam ma rakha entrance exam tamang khangke kuno aro ST category SC category ni kri abo just general category ose hangka a jaga o porikha ruinai je state ni top 2 simis mano hangka entrance ang Guwahati thangi ma sikya hangka jaga o ang apro puila o actually top 3 o jeng mani puila top 2 o hangka chini 10 khorok ni se ang ke 3 o jeng mani ulo ka tamang ka male a 10 khorok ni kagos verification o chaya manjagai ang wanangi thanga so ang wanangi thangmani yagulo hanggang keno ang o training ni bagai nyai Hyderabad ori rohorjaka je jaga o kaisa institute tongo Rajiv Gandhi Aviation Academy eba Wings Aviation Private Limited hanjabo tabung dino a jaga o ang boti khairjaka hanggang ke porikha hengke tabuk normally entrance to tabung dina sakungli sarkar kono scholarship rili abno tuyi haipano tam khlaiman hingkang ke norok sak ni rang tong hangke poriman puilan ang sairo rang kabang manang om no porinan bagai abun bagai tumung no nin thani rang asakri romdi koni kok chakri rok mayang thangka ba saisto hamyang thangkang ke abuni pore phano rang loss phano nin kunung ya aba hai hingke simse nang online phanya nang hai hangke nang problem o klainai nang loan nawi rok phaikya hingkang tamung nai hingkang ke tamni ke sino ro kaista kaisang ke nang medical fitness nang test ma khainai puila ono class 2 medical dong class 1 medical dong nang puila borti na pruno borti nana ni bo kunom ti entrance naiya jori ni jini rang wi phainang ke nang direct institute of phaimano google o khaini ke no go ang khaimani jaga ke Wings Aviation Private Limited a jaga jepru nang phaiane borok nana tam khainai no nang rang marnai hingkang ke पराई पुइलानी कमर्शियल पाइलट लाइसेंस नानानी न 20 থেকে 25 लाख इवन ताबुं दिनो 40-50 लाख फन थांगिमान सो अब हाय दामबारी थांगा हंगा घंटा हिसाब रां मारो हंगा आबनो तै साना सगां पुइलान मा सानाय पुइला नों हाप्रोता मा खायने क्लास 2 मेडिकल मा खायने क्लास 2 मेडिकल टेस्ट मा खायने जे जगाव नि थै परीक्षा खायजांनाय सतै परीक्षा खायजांनाय मकल परीक्षा खायजांनाय आम हायके खुनजुरक खायने ननो क्लास 2 मेडिकल नों मानानाय क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट आबो जत डॉक्टर नारनिया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA इंखा
bebakno license rok tai airline no regulate khainai recently air india accident ning tinu busung nu khona dgca rok bongno porter por prosno rok sungi tongmani so awa haike dgca ni hoite no sung the list of doctors a jaga thangi jeng ma khaijago ba hospital of no air force hospital rogo air force ni doctor onaro bo ma thang so class 2 medical nang feeding man pore hingangke nono kaisa ground class nang manjagi mano je jaga nono theory phurungjangnai classroom o aboni yagulo hingka nang kaisa interview hai oral exam hai ruinai nang student pilot license mananai student pilot license hingangke tabuchini gari sirnai rok puila learner license manama hai so student pilot license mamani yagulo hingangke no abo baike nang chaluknani ma jengsinai chaluknani total 200 hours nango commercial pilot license mana bagai commercial pilot license na bagai 200 gonta nango nang total fly ma khainai tai par gonta tabuk flight bara je mane fees marnai par gonta ni bagai nang 18000 rok marna tongo per hour so norok 18000 khainai 200 gonta ni norok hisab khainai di busuklai abon pore exam fees rok tongo 1500 rok proti subject am haike 5টা subject tongo main 5টা subject rogo norok clear ma khainai flying khaite no nge jepruni ni jo 5টা subject clear ng bai kha tai nung 200 gonta complete khaikya aboni yagolo hangkang kana tamo kaisa chief flying instructor ba dgca ni certified je examiner pilot rok wai nung test ma khaijanai mane nung chalu phuru bonin gana asuk nai bo nainai no nung kaham ke land da khaima nung emergency situation no handle da khaima no bonono power zero rok khairnai airport gana tlangi nung airport biklai jaman abor test khaijanai so bo certify bo clear jakhangke no certify khainai so the paper clear exam clear khaimina aro 70% mana nango proti subject haike nung pass ngai ke practical hangkangke okay practical hangke nung actually 100% se mana nango 100% satisfying ya nung passing ya so aboni pore hinke no nung commercial pilot license nai mano tau commercial pilot license ni bagi je flying khaimani bomti plane rok chalu kaisa jotoni common india hangke Cessna 152 tai kaisa hangke Cessna 172 Cessna 152 ka duijon se asugo khorok jangke phurungnai khorok jangke sörungnai tai kaisa hangke 4 jon jarbo tongo a 4 jon no bo haipano phurungke instructor je phurungnai flight instructor no borok pilot no tai bong ni logi student pilot bo thang amhai ki phurung tai o 200 gonta ni bisingo prai 150 gonta hai abo saijung chaluk mani se 50 gonta hai nung phurungnai ni logi chaluknai phurungnai no phurungnai guide khainai kintu tai 150 gonta hai nung ni saijung ma chaluknai main kaisa exercise hinke circuit and landing hanjago circuit and landing hinke airport no nung gurinai chokornai बिख्लायनाय कासानाय गुरिनाय बिख्लायनाय कासानाय आबो जतनि गोबां एक्सारसाइज दङ तामनिका आरो नों लेन्डिं बाहायके बिख्लायनाय लेन्डिं ताइ कासानाय बिरसानाय आबोनो प्रेक्टिस खायो ताइ बाहायके नों समानके चालुकनाय करेक्ट डाइरेक्शनाव कम्पास रखनाय नों बाहायके चालुकनाय बडि थानाय आबरक नों प्रेक्टिस मा खायो आबोनो कारिन यते गेसे दङ क्रस कान्ट्री फ्लाइट ने क्रस कान्ट्री फ्लाइट बहायनो प्राय 50 घन्टा हाय चालुना नांगौ आ क्रस कान्ट्री फ्लाइट ता मंगांके नों कायसे सहर नि तागिसे सहर नों मा थानाय पुइला इंस्ट्रक्टर बाय थानाय आबन परे नों साइचुंबो थांगै मा फायनाय सो प्लेन चिकनखौ साइचुंबो चालुग मानो उ जे जों कास पैसेंजर कामानि एयर इंडिया रो इंडिगो रो गाब्रंनि गारखौ खरक नै कमसे कम मा दं आबन तामनि का मल्टी इंजिन फ्लाइट मल्टी इंजिन माने कायसानि बिसि इंजिन नर्मली काइनि इंजिन नंगो ट्विन इंजिन होनजागो so जों जे ट्रेनिंग खायमन आरो हंगे सिंगल इंजिन आमके कायसा इंजिन सा जागा और सिंगल इंजिन को साइचुं बरक चालुक मानो साइचुं बरक सिंगल इंजिन चालुक मानि यागुलो प्रैक्टिस खायमानि परे आबुनि परे बताम खायमानि ना 200 घंटा नि बिसिंगनो प्राय 10 থেকে 20 घंटा नों डाबल इंजिन प्लेन नबो नों एंडोर्समेंट खायमान आं बहायना बहाय खाया आबं P68C नि आंके खाया आ जागा 8 जन खायमानो डाबल इंजिन जा सो आबुनो सोरंका so नोंनि निचा गोबां मालका प्लेन बो दङ डायमंड रक नै दङ डायमंड DA 42 रक नै आमहाय गोबां मानो ट्विन इंजिन दङ ट्रेनिंग नि बागै आनि फोरंगे P68 सिखाया so अमहायके अल्टीमेटली टेस्ट रक क्लियर खाय पेपर रक नों डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जमा मारो इनका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नन
nini bebak check khai clear khai no license rnai agi hingang ke license kaisa ration card haise tabung dino ke smart card phakya smart card license hingang ke license mamani pore nang tamung kha tabuk nang eligible ngkha airline apply khanyan bagai ba eba khe nang o je student ok srengma haino flying club o nang phrengnai nai instructor nai ke aboni bo nang try khaimano gang ke nang airline o bahai ke hapnai tai instructor bahai ke nai aborno tui ang next video sai khnarwana tam ke o video sono commercial pilot license bahai ke manai abo ang nong no kisisa belai phat phat ke sai khnarka tai kaisa gang ke simulator training butongo jepro nang commercial pilot ni bagi training khayo প্রায় 10 থেকে 15 ঘন্টা হাইনো সিমুলেটর মানে বুই ভিডিও গেম থংमा হাই কিন্তু অব ছয় হেঙ্গি দंनाय जनो काइसे बिसिं प्लेन हाय बिसिंगो तलां थानाय आबो किन्तु हावनो किन्तु आरो नों नुबुय दंनाय प्लेन लरिनाय माने आरो 10-15 घंटा हाय मासरो इंका आबोरबो दंगो आ जागा इंका के काइसे इंटरेस्टिंग के ट्रेनिंग नि जरावो बेलाय मुइतु खायजांनाय इंका के जेफोर नों फॉर द फर्स्ट टाइम पुइला नों जेफोर साइचुं चालुगोन आबनो हनो सोलो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बै चालुं मानोखा डुएल फ्लाइट साइचुं चालुं मानोखा सोलो फ्लाइट न जेफ्रो फर्स्ट टाइम नों सोलो फ्लाइट खायन आफ्रो ताम हंगा नों ननो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर नों बै चालुं नाय बो चेक खायनाय नों जेफ्रो साइचुं थांमानो नै बो बिलीव खायो आफोरखौ बननो साइचुं याकारिनाय के नों पुइला काइसा सर्किट लैंडिंग खाय लैंड खाय मा फायनाय जेफ्रो नों सोलो फ्लाइट खायो आफोरखौ काइसा सेलिब्रेशन हायिङो जतन तंथक जंलायो कांग्रेचुलेट खायो आवन बागै नों जेफ्रो प्लेन नि अंगर गांगाना बुइना सिंगिस दङ ननो बाइके रंग रok फुलनाय नि निलो बाइके tui rok lunai baksa tokte rok ponjo bokhok baksa hangke even kamsli je dress kupur dress ma sumo pilot rok kosom suit kosom long hangke o jaga hangke student rok hangke duita oro kormo line tongnai phrengnai rok tinta eba charta mano chief flying instructor charta ro tai rok hangke tinta similarly airline of nor nungnai je co-pilot hangke tinta je commander hangke charta so जों स्टूडेंट तो दुईटा कमर्शियल पायलट लाइसेंस मान मानी परे के नंगबो तीनटा रि मानो सो आबन परे हंगा के न सेलिब्रेशन ngo जेफोर नों सोलो फ्लाइट खायो तंथक जगलायो आबन परे के नि निरि जे शर्ट किचि गेदिबा आ जागा जतन कलम बायसियो न कांग्रेचुलेशन बेलायका हामखा ऑल द बेस्ट आमति रखनि बुइ कलम बायसि बुमुं सिरो जाते आबनि इनबाय कासे मुजु तर जनाय का आ काम चलिnya नों ताम्मा खायङा के टिसाइ तनि रि मानो जाते नि फ्यूचर नि मुइतुनि बागै हंगांके अब हाइके न अल्टीमेटली फ्लाइंग रक ट्रेनिंग इंगो एक्चुअली हंगांके फोरोंनाय रंनि बिसिङो पडरे पड लेवल दंगो आबरंनो तैने मेबी नेक्स्ट भिडियो आं काहामके साइखनारनाय अ जागावसनो कमर्शियल पायलट लाइसेंस न तै साइखनारका अच्छा ते किसा आं साना पक थांगा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मानमानि परे नों ताम माखाय इवेंचुअली कमर्शियल पायलट लाइसेंस माना सिगां नों ताम माखाय के क्लास 1 मेडिकल माखाय क्लास 2 मेडिकल पुइला माखाय क्या ताबो क्लास 1 मेडिकल माखाय क्लास 1 मेडिकल हंगां के कयेकटा हॉस्पिटल स्पेशली एयरफोर्स हॉस्पिटल ची नॉर्थ ईस्ट नखो जोरहाट एयरफोर्स दङ आ जगह ताम हंगां के बेलाय टफ मेडिकल लंगो जगह हंगे पुरानी ईसीजी रंगनि नि बखा होइते ब्रेन होइते मकल खुंजु बेबां चेक खायजाव अबनो क्लियर खायखांखोसो नों कन्टिन्यू खायमाने अब मैंने आं पुइलावनो साका अब जों प्रति बसराव वाइसा जों अ क्लास 1 मेडिकल खायमा थानायनो प्लेन चालकथों चालगियाथों सो फायकनि नि लाइसेंस एक्टिव यांगै दंनाय ओंखा आबन बागै तामंग गंके जे कुनु बसरनि नि मेडिकल अनफिटिंगि थांगा कंनिको ओंखो नों रम दिनि नि रां करितिरिस नों लोन नायने बि ट्रेनिं थांगा नि रां पुरा मागनां थांबायनाय आबन बागै आं साव जे बरं थानि गुबुन्य 50 लाख हाय कमाय थांगोन कुनुनिया माहाय बरक से ऑनलाइन फायना नांगो हाय आंका नरक बेलायखन प्रॉब्लेम कलायनाय कष्ट कलायनाय सो अबंखा काइसा एडवाइस हाय आं रना मुसुंगो सजेशन रना मुसुंगो हंके स्कॉलरशिप रंनि तो ताबुं दिनो आसे कुनु आं कुन जागन नुगिया सो आबनि परे एयरलाइन हाबनानि हंगे ताम खायना नां ताइ इंस्ट्रक्टर ना ताम खायना आबो आं नेक्स्ट वीडियो तुबुनाय ताबुनि बागै आसंनो हामबाय कुनु क्वेश्चन दं हांगे नरक संगै मानो आनि बिदिन लग साइड आं फटो रखा जे जागाव नरक सेसना 152 बाहाय सेसना 172 बाहाय P68C बाहाय डायरेक्टर चैनल ऑफ सिविल एविएशन वेबसाइट ऑफ आबर पेबंग नरक किसी किसा नुगुइ मानाय कुनु प्रश्न दं संदि
bwskango teibo ang oboni tui nyai pholoknai hambai jotono hambai.